inisiatif jubah untuk subah jubah ini bursa Publishbun KLP kategori mak kebalu sensitif ayat lagi ya dewe obat bertong bala sa atau dan kelas KG atau kelas 12 hak apa orang syak badan KLP kalau yang ini guna kat mereka kadang kat cekit apa main road nomor kadai border buat Assam buat orang syak kat cekit kadang hak border nang ni dan kontrol nanti dan kontrol kamu yano ban room naik room nang ni nagit room nang tay dan room nang ni kata deka reality juga ayat bakal lain kau kasi ngamte namal haga jingsu cuma jashwa ka aja tarko namun try lalu minum yo ayat bila nege kamu ayat pikir aku sana hanrai kene ke सरकार BJP kalau like politics bertayat kalau shwa ka election Manipur pen JNI Punjab ini unga BJP ngin IPIMP ki Punjab shisha ki I shisha mentala dekat tiar berlekat politics dari Indonesia papai ke Manipur ke sini Meghalaya tu ladon ke jita wala bon pergi posnem re nimyo namar yung tharai nimyo ashu hare papila ai ke Manipur ngatre dei ke hak jagiru benda tang bagi hak perhatian abangi wala tak IMP ke Bumno ini dawa namar kali dekat transit scheme kabayai diberi nama Wadi bagi pada posok Assam ki ada lima ni ibadah Mizoram ngam tip Bumno ka mechanism ni wala hakno betul gila namar yang perkara ya ekonomi jungi namar ka ekonomi jungi ka syahaka tourism lada ni working sama palan ngatek ka phone ki beri relation ki lo national ki resort national ki guest house national makin wan ki beri baju makan insa namar ni dek ka sora lete ka ekonomi yo ka sora ka di ka syam haki bawa baju makan dan don ko beri ko pa ta na jinja para hawa ka ILP kan kata ini hawa ni thawe ka ILP dan ba hawa nin hak dawa tangba hakno gentur kenlong tata lagi hak tai yang harfa dan dia berkompet ke balance kisah untuk ka balance between identity and development tapi larang ini orang ILP ke biar hawa nin dawa tangba hakno gentur yang kata hakno dapat laku suatu nampak kae kamu sensitif magane nampak ni habis apa habun dari kalian kumno minora ILP kebandai ini hak jongi dan kendari hak jongi hari hak juga por kenum long ta mau jingtun jong development state hari kemudian ke bosok tara yang kene ka shimki apa kamar kan very sensitive kamar juga por ni don kam nampak ka sarkar BJP kana politics ka ILP ana kala aya ka Manipur ngatarai kane ka hak jongi berdawa Profesor Kerma, kita